Mahita manginang tapasaha mapiliata. Artua dungan akan sabagas na mardogat tantu Yesus na mangoloy imana masay ringgas na somaru ng pagiyang nain anang di ibana manokun lomo di rohanai Ohot mong namar garuto hatana di bansado pangalahunay Martua amaduhut sori pada sisa daru amida Jesusi Narap marulung rohani Tuhana marsauli una tuani Tahan nasini rohana tuhalaka porsi asa sude Ido di bana sida aposana Madang bea persuriunani Artua dungan akan sabagas na mardogat tantu Yesusi na mangoloy imana masay ringgas na somaru ng pagiyang nain anang di ibana manokun lomo di rohanai Ohot mong namar garuto hatana di bansado pangalahunay Martua amaduhut sori pada sisa daru amida Jesusi Narap marulung rohani Tuhana marsauli una tuani Tahan nasini rohana tuhalaka porsi asa sude Ido di bana sida aposana Madang bea persuriunani Artua dasari pe pangajari di anakku na akong burju na somar pasuhutan gano pari tumangiyak ko at kaitutu tutuhan Yesus asa sa ibana Firma masuk jama sesudah oh tilihun asli rohana manongi hosatu Nama namin na di Banua Gicha, say pinorbadia magoarno, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gicha, lehong matuhami sa darion hamuluan siapari, say samado sa nami songon panesa nami, didusa nidungan na mardusa tuhami.
Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Doh tolong ni rohani Dewata Allah. Doh parsauran ni todi porbadia ma nama dongane hamu saluhuna. Shalom mamanginang. Nuaing pinasaha matiki madokhata uhuasi parjolo siya paranak dungi diuduti maparboru sambil marpoto